Hayırlı kez kadirdilikler, hedin barğıdıla vaqt qılasanda sirattағы mauqtırgız, ağışlı iftariklerge bay seyahatke saqırabadı. Vaqt qılasağı, ol xaytireler baqsağı, ruhiyatı bep haqsığı, icraat siri, bəxit tamqağı, artaqlı şəxistər yazmışı, turmuş qıssağı. Bizden ayrılmağız, bizimle birge qalığız. Kadir dostlar vaqt qolasanda yazmaçlar sıbırı hem bizim bugün studiyala zor bayram ulu tantana Başkırstan'dan at qanağın sanat işmekeri, at qanağın medeniyet hizmetkeri, bildelik kompozitor hem yersim, Müftedin Ağay Gelajev'den televizyonun benefisi, onu yubileye kanıqıtlarga en doğru fikirdeşleri, dostları, kollegaları kelgen. Hezzi qarşılabadı hem alkışlar Müftedin Ağay'ım. Hoş geldiniz. Dörtürüne hiç gelip bittik Ferzan Apay. Bek evet gelip gittik. Mına Şaudat rahatlandırıp bizni oturtup alıp keldi. Yol yaxşı. Yol yaxşı, zildirip ne keldik. Rahmet bizni çakırganınız için. Bana nece şep kişiler kendiler ulap qarağız. Fen Ağay, Yaş Ratmir, Asya Smakova, uzun diligent oltura. Bizning jırşılar indi. Bir kimde başı tartmanayı bütünde. Riza buldular. Olar bek köpler kelgenlerine bek çok rahmet. Barsına da. Müftedin Ağay, özünüzün keyfi gidiysek. Benim keyif elbette bu özümün torunda şuşanday tabın uyuşturulgaç men başta aşam oturam. Şul kadarına köngülüme el yakın. Barda eleke özümün jırlarını jırlagan jırçılar. Onlar qabatda jırlarını unutup bitirmediler miken? Qabattan indi jırlar kirey eken. Men şular turunda da böyle oturam indi. Bana Müftedin Ağay qarayıp da haqlanıp toy almayı instegende ol hamanda yigitlerçe yaş güderi osqundar oynatıp tura bitinde. Ferzan Apay, bana oş yaşatın sırrı nimeli eken? Demek muhabbet bar. Bardır. Onsun bir söz aytayım bardır indi. Biz ötken gasır kişileri bitinde. Şulay. Biz işke kelgen çaqta eli mındık televizyon bulamın indi. Eski klublarda, salkın klublarda motor külmekleri bizniki yiyip keresin lampası yoqsında jırlap, beyip yürgen kişiler. Oapka oturup gitemiz, barıp düşemiz. Biz birinci Kuşnarenka Narod Teatrında işley başladık. Muhtedin anda muzikalar yaza başladı teatrga, piyesaga. Şundan soň şolay yürüp bizni Kuşnarenka bilen Şakmaş rayonuna koştular. Partiya kurştu hep gittik. Biz onda gittik indi. Onda Narod ansambl alıp gittiler indi. İki rayonda birge kuştaş. Kuşnarenkada işlegenden Narodный teatr indi. Biz televizyonda, ol vaqtda televizyonda zor lampochkalar yana turgan edi. Bek şer saat spektakl. Tirlep beşi bita turgan edi. Tirlep beşi bita turgan. Grim ağa. Közler kızarıp da. Şunday şaklar bildi. Ondan soň indi Narodный teatrga ansamblga gittik. Bu indi Şakmağışның ansambli. Kadirlem barın öyle bitmek tapsırali bizden uzun. Elap kına yüzlere gidiyor. Şulayım, yarar. Müftedin Ağay, bana aytlar bitinde, tapalgan yüzlerle bitti. Erzin bəxiti qatın qızdan. Buna min bu yüzlerden ısınına ışandım, Kurgaz Ferzan Apay'dı. Buna neyse kusraştığı onu. Qalsam bildiği buna bu menin bəxit tamğa, menin yazmışım, menin kökten birilgen yazmışım diyen. Işansı qadan kurdu. Әлі бұл ұшаныс мейерге дүниежада мына өзім әйбет театрға, санғатқа келген, мен 19 yaşta келдім. Мұнда әлі нәрсеге барып шығармын, işlerмін деген ой, бір нәрсе де жоқ әлі. Шоннан қолға баяндар алынғаш, концертлар қоя башлағаш, әлбетте мейерге фикірлер туды. Мейер концертті бет орын керек, мейерге жыршылар керек. Шол вақытта ғана мен әлбет көрінешекмін, жыршылар да көрінешек. Шонда мен Кушнарын халық театрына келдім. Мұнда 11 қатын қыз ішлей. Концерт зор бітінде. Бұлар барсында еріп. Келіп төшті зәбдіңгір көзілі халлы, мұңы егіт, хәм тұра Кушнарендың сая қыздары. Шоннан не ішләбін. Мен қазір дәртленіп кеттім енді әр бір сәне өзілеріне пәтәбәші жырлар әзірлеп. Шоннан біз гастролларны башлап жібердік. Biz o gastrollerini bir avulda kalmağandır. Bizge de tanıştık. Anda kolu soğuk mu, жылы mı? Anda traktorga oturabız biz, atla oturabız. Nemek ki Türkiye'ler şuna oturtup baralar. Türlü spektaküller. Şunda kurduk, birinci takı Ferzan Apay'da. Şunda işe aluşu anı min. Nimet vetti yürek.
Керек, қазір бұл колхозда шәйел, оның ғана біткен, аңа справка бермейлер, кетелмей. Қазір бұны алып кетер үшін, мұның председателін көруге керек. Мұның көңілін көруге керек председателінің. Шайттыр біз аны біле келештік председатель білен, аны колхоздан жеберге ырзалашты үшін ки ол жарлай, бейі, ол анда әйтірға теш түгіл, 64 ауылда әйтім аңа зор сәхна керек. Рахат етігіз. Шундан соң алып кеттік, бұл екінші күніне келді. Әм директор біле сөйлежіп, аны өзім жарладып қарап, бардақ тыңнап қарап, бұл ерақлы болашақ деп, өттіріп ішкі алдық. Солай ettіріп, ол мені ұзата келе башлады. Мен әлі ауылдан келгесті бізені де білмеймін бейді. Әне бейіндерге, бұлады кепеш, қапқалау. Бізені де білмеймін, ол сақнаға бізен шығарға керек бейтінде. Ол мені бізендірі. Кешелері мені квартираға айдып қоя, ол вақытта бетінде квартираға түсе тұрған едік. Әбей бабайларда? Әбей бабайларға. Әбей ұсал түгіл неме? Өзі қызлар ұзатыруға кетеді. Шылай тұрып, мені ұзата тұрғаш, бұл 60-шы еллар еді. Әйінде 61-шы елларда біз енді қауышып кеттік. Яратыштық бұл айында. Шанып сықтығымы кеуге? Кем білсін енді, шаңған дырмайынды, yok тұрмайынды, шықтығынды. Мен бояным нейім, ол жерлай, шаңғы жінде. Халық кіргіліп құл шабабы бігітінен көңілі. Оның оғысаса yok бейтінде ол вақытта тиін ақшаға күнәшілі беріміз әқалықның кірлеп құл шабуға бойынды. Ең зор баға, ең зор мақтау. Yaşaganda bu yaktı dünyada her minutun kadren bilirlik ağır şaklar birden girmez dime bakıtlısı bulsa ömürlük minutlar 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 ömür minutlar öter bakıtsızlık bakıtlı bakıtlı bakıtsız yeterge minut yeter bakıtsızlık bakıtlı bakıtlı bir bakıtsız yeterge minut yeter. Allah'a aşkına müftüdüğün yılların bugün bütühle yırlay hem ayrıca bana yeşter. Bana Ratmir Hasanov bizim yeş boğumның vekili. Ratmir, ne üstün bana ışı yırlar hini konuda esir ettim. Onlardan tılsım sırrı nemeli eken? Arba huskısı. Hayır. Bizim aralar bittiğinde ben en yaşı. Benim repertuar o retro, sovetski yıllardan turgan repertuar indi. Şoğa göre ben bugün oylanım programına gelir aldığından evet. Yaşlar kimler bana profesyonel yırsalar, onlar dürüsün etkende ilki yıllarda yıllarga yarata. No şulayda kimler tege yanı tege Rus aytmıştı tege trendi bulur üstüne evet. Bana yaşlarsa yıllarga tura kile. Çünkü yaşlarga şunda yıllar okşay. Aslında bütün ödleri şunda yıllarga yarata. No, min ne motivatorga aytam. Kimdir onu yırday, kimdir yırlamay. Mana men bulup saktım, yırday bulup saktım bitinde. Evet, men o yırdar okşay, o menim mana koңилиге yatışlı yırdar. Men müftadin Elyazov'tың yırdarı менен нисек tanışıp өткенде hilep gitkim keleydi. Menin kelештің ең yaratkan yeri men eseyimde төшümde көрдüm деген. Ол yerде onun өлесейле iki ata yaklap da, ese yaklap da өлесейлері yırlay turgan yer. Boğundan boğunga tapşırgan izgi yaktı yer. Sonun bir tına büyük yer. Moңлу bir tına masinala qaytып келе, одан yol. Şol yerde koydu. Koydular, men birinchisiga eshitdim. Sen aytdim, men birinchisiga eshitdim de, bitam бұл nende yeri, бұл kim yerda oldu mende, бұл kimning yeri? Buna Müftadin Kölazov degan kompozitorning yeri, Liliya Mullaгалиева yerdaydı indi, onun şol zapisi oldu. Men aytdim, bik moңлу, bik matur yer. Tip ne tip kena kaldım da, aha tip şu ay unutuldu indi. Şondan yürüp yata turgas, men indi beden kala medeniyet harayında yarısı bulup işleyim. Şondan gelip çıktı menin kollega Elira Gilazova. Men onu uylamayım da bir nindi de ne kelme uyga. Müftadin Gilazov. Kollega mı kollega? Elira Gilazova tige. Şondan indi hazır tige huddan hud horaşa başlagaz gelip çıktı iken
Илира мен килентэй, Мүфтәдин Гилязовтың килене буламты. Мараттың қатыны? Мараттың қатыны, Марат улдары тей менә Мүфтәдин бабайдың улы тейинде. Мен хәзер булайтып ултырдым. Ну, нисек менә дөнья калай мине алып килгәне бит. Менә йырдан алып килеп, менә йырдың шундай композиторы кем икән белеп, шунан килеп сыкты. Минем коллега, оның килене Улайта, бына йырдар күп ди, һинең тавышыңа ятышлы, теге баритонга в основном, язылган тавыштар теге нык әлләни киң диапазонлы түгел. Һинең өчен язылган йырдар күп. Йырдайһың мәллә ди. Мин инде теге безгә хат дигәндә хат итеп тора, әйдә йырдайым ди. Тавыш өчендә һәм моң бар. Моң бар инде. Диана Ишнязовның коллегам бар битендә. Диана Ишнязова төрле йырдайлар, төрле жанрда репертуарда бай, әммәлек менә уның үзенең йыры юк магын һәм бына бер вакыт мин ишетәм йырды язмыш дигән йырды. Диананың йыры күп. Буны кем язды? Бакан Муфтин Гыйләҗев. Менә Диананы йырсыткан йыр шул дип уйлыйм мин. Рәхмәтегә. Яшьтәрсен ниндәй дәрт яңа һуш бирәһегез. Язмыштаран төшенсә, булып китә төрелсә, булмаһа гөлбинмесә, яратам шул көймесә, язмыш бит ул хикмәтле, ә мин уга рәхмәтле, чөнки мин бит үз кайдарым, һәм бәхетле. Сөнки мин бит үз кайдарым, һәм бәхетле. Фәнагай, бик рәхмәт килүегез. Менә Сарманай әлбиттә һеҙҙе йырсы иткән, һеҙҙе кешегә таныткан һәм халыҡтың моңло улы иткән бөйөк йыр. Шулай ук урының авторы Мөфтәдин агай. Бына нисек булды ул мөғжизә? Яшь кенә егет өсөн. Бына филармонияда эшләп йөрөйм инде. Мөфтәдин абый белән күптән таныш идек. Мин Бүздәк мәдәниәт йортында эшләдем, концертлар менә шунда аның Уран Кингә Булатов шигырен язган. Мин син кояш, мин бер көн багыш дигән җыр бар иде. Менә шуны җырлап без Мөфтәдин абый белән ныклап танышып киттек. Шуннан инде җырлар заказ итәм бит инде шундыйрак, мондыйрак кирәк дип Мөфтәдин абый язып тора. Менә шуннан инде килеп чыкты. Сарманай кафесы төзегәннәр, ул вакыттагы первый секретарь инде минем Дүртөйле районының Мусин Разве Сиддикович. Сарманайга җыр кирәк. Мөфтәдин абый давай тырыштырайык. Шуннан миңа биреп инде шушы җырны мин җырлап нефтяниклар көнендә шуннан кайтып радиога мин Әхмәт Гайнетдинов белән яздырдык без аны. Икенче көнне Бахтыгайсының авылында Кишәннедә Авыргаз районында концерт куябыз. Бахтыгай уйнай, мин җырлайм инде. Шуннан бер-ике записка килеп төште инде сәхнәгә. Аны яздырдым да икенче көнне иртән бирде Фәния Халитова дигән Башкортстан радиода нәйе. Шуны сорап ике кеше шундук Бахтыгайның ишеткәне дә юк, нинди җырлый, мин әйтәм җырлап күрсәттем инде. Мин уйнамайм бит әле пока ди, шуннан инде ул көнне җырлый алмадык, шуннан әкренәп ул уйнап җырлап киттек инде. Менә җырның бәхете мине алып чыгып китте инде бу җыр зур сәхнәгә, тамашачыларга. Жазган көнне икенче көнне менә шушы җырны сорап хатлар килә башлагач аңлашыла бит инде. Исемемне дә белмиләр, урамнарда йөрим бит инде, магазинда, базарларда шунда ана теге Сарманай, ана теге басып тора, китеп бара. Фән дип әйтмиләр, Сарманай дип миңа башта исем куштылар. Кая барсаң, син әллә Дүртөйле районынанмы диләр. Менә шулай итеп бик нык ул вакытта шаулады инде ул җыр. Кем генә җырламады аны миннән соң. Сәхнәдә 2 мәртәбә йырлаган. Сорап җырлаттылар. Ике тагын шуны кабатлагыз алды. Менә шулай итеп Мөфтәдин абыйның ел сайын менә шул теге концерт иҗат кичәсен үткәрә торган инде. Менә шунда гел яңа җыр белән катнаштым. Мин аннан соң инде сагындыра бит ул туган як. Әрем исе әрем тәме. Әлдә дуслар бар әле. Менә бөтенсе дә хит булып киттеләр алар. Мөфтәдин абый ничектер гел минем өчен генә бер 10 ел багышлап язган күп килеп. Итальян өчен яңа заказ бирдек. Минар булган итальянны ярамай. Сразу икенче көнне мажорга язып китердем тәңәргә.
Мажорға язғаштан Талиянға как раз битінде. Шал үрәнді екінші күнді уже Талиянға. Бұл да Талиянға. Ол енді шул хатта мені көтеріп жіберді бір басқа. Yer yazıla hem hezisik tuyarıl buna bıl yer sul yarısı başkarasak di buna isik tuyumlanıgı isik beldiği elle bula gittiği mi hattığı mı buna kim bul hezin yarısıgı kim layıklı hezin yarısı başkarıga buna otura öde tağay hem bizim büyük yarısı var hal yarısı var Asiya Paysmakova İrfak Smakov'tan muzahı Bu yarını yazılan vakitte indi sözü neyse turunda söylüyor. İngilizce. Eğer söz cünsüz iken ona ben tutunmayayım da. Gerek miydi aslında? Gerek mi? Niye ettik? Hayır, var bir ettiklamayan. Şundan hazır sözün bu kağıttan, значит, evet bu hatın kız yarı bulurlar mı? İrlerini kime? Buna apet bir aprelitesin. Şundan sonra onun şunusu var. Hindi yersinin diyapazonu nişik. Anın Мұңын шек, шушы мұңға қарап айбет, шушы бүтін izleysin. İzlegenden соң, әл уақыт өте, мен табанға азып қоям, бір атын өткесіне тыңлап қарайым, қайбір жер жетішмәске, может. Но менені жетішкесіктен, аннан ғына елтіп берем жершеға. Мені асаяға мен бірнеше жеріне шулай бердім. Ойлап қарағы қалақ артистка, енді дан сөйретлерісі, шындақ риза болды мекен ол? Ол шул жеріне алды да, Жырлай да башлады инде. Ана bir gene jır vermedi ondan sonra. Birinci jır. İnti birinci tanışı, birinci yer. Şunda kabul ettik mi? Birinci tanışı. Her başkalar ol rayonda yaşap ata. Көп битинде Хасия Ерлайн деп келушілер көп болған битинде ол. Әмма оны хайдаға балған. Неге олар да бит гастрольда йөрделәр. Безгә бергә киләләр иде. Сәйстеге, Мусаиндеге ертылды. Йөрделәр. Шуңа да туа. Илфак аша мен иң беренче Мөфтәдин Гыйләҗевтың иҗады турында һәм Мөфтәдин Гыйләҗевтың агайы Мәгасум Гыйләҗев менән бер вакытта Илфак укыгандар сәнгать училищесында 60-нчы елларда. Бына шул вакытта Илфак Мәгасум Гыйләҗевтың язган бик матур йыры Саф мәхәббәт бар бит ул. Дигән йырын йырлап, радиоларга яздыра инде, концертларга уны сакыралар. Бына шунда Мөфтәдин менән таныша. Шул турыла гастрольләрдә ла Илфак миңа шулай һөйләй торгайны. Ә инде якындан танышу минең Мөфтәдин Гыйләҗев һәм Фәрзәнә менән уларның гаиләһе менән ул булды 2000 елдар башында Дүртеле районында гастрольдә вакытта Илфак менән. Без бына һездә шулай кунак булдык, шундай концерттан соң. Һәм Мөфтәдин Гыйләҗев унда үзенең йырдарын баянда уйнап үзе башкарды. Шундай моң Мөфтәдиндә. Мен әйтәм, менә шундай моң менән йырларга инде. Чөнки мен академия хор капеллаһында йырланым. Ул әдәрәктә рус әйткәндә истирайт бит инде моңда. Керенен миңа мына шул Илфак менән эстрадада йырлай башлаганда инде. Мына шул Мөфтәдиндең моңыннан мен сыгып, оның йырдарын алып, уларды йырлап, мына шулай моңымды кире кайтарырга тырыштым элекке моңда. Ә инде Мөфтәдиндең мына шул хайран калып, үзенең моңын, йырдарын тыңлагандан соң ул безгә Мөфтәдин күп кенә яңа йырдарын бирде. Илфак менән икебезгә. Ул йырдар бына әле рәтмәр әйтеп үткәнемсә, иң беренче йыр мин әсәемде төшемдә күрдем. Бына Вилказыханов хәдәренә. Шуннан тагын Сабыйдар күңелен аңлагыз Вилказыханов хәдәренә. Мөфтәдиндең үзенең хәдәренә язылган һуңгарак инде әсәемдең сулпысыңдары. Бетинде шул йырдарды йырланым мен. Һәм радиога яздырып та куйдым инде, радио телевидениега. Бер концертта калдырган юк инде рәхәтләнеп йырлайым, ә халык шул теклем рәхәтләнеп тыңлап, прям инде дәррәү кул сабалар ине. Илфак
тың башқаруында белгілі бетінде әй хин гармон. Bir konsertinden kaldırmayınsa şol eyhin garmonda şol teklim mükeben kitip yırlayını. Hungarak, mına Fen Belahmetov yırlağandan hoң indi Sarmanaydı. Sarmanaydı hem başka büte yırdarın, Müftedin Gilajev'tin moңan yırdарын, onu qavatlamay, onu yırlamayınsa mümkün tügül. Çünkü onun moңa köpten halықтың көңіліне hingen. Buna zapis kırgıtalar bit. Ege zapis kırgıtalar kurap şol yırdardı. Şundan mına Müftedin'in moңu, onun yırdары turunda bana şolay hüylөгende, elbette indi paralel tip aytkim kele, Fen Belahmetov. Onun tavışı kulakka kele, kulakka hingen Müftedin'in yırdары fen başkaruunda. Mına menin Robert Mignollin hüzlerine yazgan Müftedin'in erim yesi, erim temin. Fen Belahmetov'da işitip men şol teklim köңülümde yavlana. Ol yırdağı onun hüzleri, ol yırdağı hağını tuğan avıldı, tuğan yerdi, tuğan yaktарды hağını. Ondağı hağış, yaratı tuğan yakka bulgan. Ol mına köңülge oltırgan erim yesi, erim temi. Rahmet, şol teklim aytı bitkihidi rahmet. Müftedin hinge, bizim bütebizden de halkıbız isiminden zor rahmet hinge. Şundan buna nesikte aytı bitirirge tırışam. Kıvalanıp fen... Aşıkmağı. Vakit var mı? Buna tağın bir yer harыс eske. Müftedin'in şulay yırdарын yırlay başlağız, onun icad keselerinde sıraştık betinde. Mına şul vakitte bir Başkurt Devlet Filarmoniyasında repetisiya vakitinde bir iskitkis matur yırdı işitip sahnartına keldim indi Grimirovichnidan fen yırlay, harыс eske. Uğutırırlık tüveytirliğin bana köңülüme kirdi, men aytam, bal yerde nesik bana fen yırlay bitinde, ol yırlagan yerde alıp şolay oңайhazda, nesik men aytam, men ele ışı yırlay... Geliştir bulama, kavatla bulama, bulmayı fenden hoң. Şolay şol. Indi yürek gerek. Mene ilfakta ayta Ama aşasmaka buldurgan. Hen mana nendeydir bir yırsı yırlagan, zor yırsılar yırlagan yırdardı alıp yırlagan kile eken. Hen бұл yerді onlardan arttırıbırak, ya бұл onun kövük, şul urivinde yırlay alhangına al бұл yerді titirgayna. Sizin turmuşta ısraklı yerisi yok, ısraklı yer bulmağın köp. Hem tağlamına bir şep yerisi, moңlu yerisi, halık yerisi, halık kötü balgan, hağını balgan, hem yaratып kabul etken, bugün de vermegen bir yerisi, bir tağay. Hoş geldin. Halık yerisi. Elbette halık yerisi. Nece tavuş, indi azap, indi bulmuş, yaktı, izgi bulmuş. Şunu size rahmet edeyim. Bana sizin dostluk, icra dostluğu hem kişi münasebeti. Nistik başlandı.
Ну, біз енді мен бәләкей шақта дейсем енді мәктәптә оқыған жылдардан ук мен аларны біләм енді ишетеп, тыңлап үстегенде біз алар Шакмагыш район культура йортында эшләйләр, Фәрзән апа белән Мөфтәдин абый концертлар белән киләләр. Мен инде үзем баянда уйнагач, Мөфтәдин абыйның баян уйнаганына карап утырадыр инде, сокланып утырадыр инде. Менә минем беренче күрүем инде ул шундый яхшы баянист булып минем истә калган. Соңыннан инде ул көйләр яза башлады, аның җырлары, матур җырлары ишетелә башлады. Ул чын композитор бит инде, халыкчан композитор ул. Аның көйләре бик халыкчан, бик моңлы бит инде. Шундук популярлык ала торган көйләр яза ул. Менә композиторлар бит инде алар күпләр. Менә Мөфтәдин абыйның җырларында шундый һәрбер җырында аның яңа элементлар күренә. Менә үзенә генә хас булган элементлар. Кемнедер кабатлап, каяндыр алып, эләктереп яза торган түгел, аның һәрбер җырында яңа элементлар. Плагиат юк. Яңа элементлар, шундый матур, милли, менә шундый элементлар ярылып ята. Менә ул бер елны юбилей концерты әзерләнгән булганнардыр инде, шунда миңа шалтыратты. Һәм чакырды, минем дә берничә җыр бар ди, шуны өйрәнеп карале дип. Шулай итеп без аның белән таныштык, берничә җыр бирде ул. Шул җырларны мен өйрәнеп инде тиз генә шул юбилей концертында беренче катнаштым. Шуннан соң инде башлап менә калган юбилей концертларында гел катнашырга туры килә. Менә шулай итеп Мөфтәдин абыйның җырларына мин гашыйк, аның шундый кабатланмас халыкчан җырларын һәр вакыт өйрәнергә тырышам, җырларга тырышам. Тормыштан инде кеше ул. Нисек менә һөйләшәгез һәм бына шаһит булдыгы моның җырының тууын. Менә бит ул шутратар әйтәме. Нисек менә шу әңгәмә бара, моңлы әңгәмә. Ул җырларына бик таләпчән карай. Шул ук вакытта киңәшләрендә бирә бит инде. Менә бу төшен шулайрак иткәндә яхшы булмасы икән. Менә монсында бурманы монандарак куйганда, или менә шулайрак үткәреп җибәргәндә, менә шундый киңәшләрне ул бит инде тәҗрибәле музыкант. Шуның өчен ул шундый киңәшләр бирә. Менә ул таләпчән шул ук вакытта алам теге юк бар ниләрне ул яратмай. Теге фальшларны яратмай ул. Индәй генә елдәр исмәй, тормыш гөрләй һаман. Гомер генә алга бара, ибрәлгән япрак һаман. Газиз гомер япрак кына, баласак яҙғы Яшел сагы яшьлек уның арғы гомер күбе. Яшел сагы яшьлек уның арғы гомер күбе. Менә фәнәгә әйтеп үтте бит инде, йырларында бөткөһү хагыш. Һәм әйтеп үтте, мин сем төшендә күрдем, менә бу йыр бүгенге көндә сидергә булган миңа калга гимн, бөек йыр, бөек гимн. Һәм һеҙҙең тормыш гимн, әнкәйләргә гимн. Сидергә, нидергә гимн. Һәм менә кайдан килә бына ошо зар, бына ошо хагыш, әсенеү. Уйладың да чыгардың гына түгел, менә андый җырларына особенно үзеңнең әниең турында җыр язу бу бик нык җаваплы эш. Үзеңнең әниең ишул әйбәттә булмасын. Моңны да булмасын, үз әниеңне үзең хурлаган күп була бит. Мин бу уйны гармон уйнай башлагач түгел, бу нидә эшләгән вакытта инде. Шунарында эшләгән чакта да йөрде ул, минем тотына алмадым. Шуннан бер тилгә күчкәчтән. Мә күңелдә йөрнө инде, бу йөрнө инде. Бу көйтү требование инде. Шуннан хәзер бер көнне концерттан соң квартирага кайтып барам. Магазин турында төш дигән нәмәкә исемә килеп төште. Төш. Димәк, әнине төш аркылы күрергә кирәк. Дигән белән мин әйтәм халыкка җиткергә кирәк менә. Шул нидән мин кызурак кайта башладым. Шул башка килгәч. Кайтып керү белән 8 куплет яздым.
Сөз, пока. Шушы сөзләремне, әйтә сүзләремне үш язып бетердем әле көй турында әйтмәйм. Шуннан соң икенче көннән да Билбеләр килгән эшләштек. Шулай. Аның инәсе әтисе исән, ул хәзер кечерешләрне бик аңлап бетмәй бит инде. Ну шулай да шигырь язган кеше булгач, һәман үзенчә киңәшләр дә бирә. Шулай итеп мин 4 куплетка мен калдырдым. 4 куплетка калдырдым да, хәзер яратырга кирәк бит. Аның кызык яклары бар ул. Аны әле сөйләнгәнчә генә түгел ул. Бу җырны хәзер ничек кемнән җырлатырга? Әсәй турында иммыңлы. Шуның өчен мин ниләрдә пистолада җырлайдыр идем. Мин җырчы булырмын дигән андый фикер юк иде. Шуннан соң хәзер моны язгачтан теге Черниковскийның 6 катлы неге бар бит. Анда ниләрне язалар иде. 6 катлы. 8 катлы, 8. Восьмиэтажкада, аларда язалар иде. Студия бар иде. Шушыннан соң мин моны биргәнем Фөнүнәгә. Фөнүнә тотканда тегеләргә биргән. Иттегендә Фөнүнәнең записи китмәсенме? Хәзер. Илек бит ничәгәдер ягыл дискалар чыгадыр кыягыздан почти что. Шуннан бу чыккачтан радиодан бирделәр бит инде мен хәтсез генә и халык сорый башлаганның ние. Белмәй калдыгызмы? Мин моны белмәдем. Абсолютно белмәдем. Шуннан соң хәзер бер заман нигә магазин алларында нигә вазикка ябыштырганнар әнинең шунда күрдем. И диск дип язып куйганнар. Магазин алларына машина килеп туктый да, магазин залында күп кеше бар. Бу җырны ишеткәннәр бит инде уже. Жүгереп келәләр дә машинаны ушатып та китәләр. Моны алар әллә күп сатканнар. Кыягызны. Бу ничә ел була? Бу була 80 ел инде бу. 80 Елдар башы. Елдар башы бу. Шушлай итеп, моны мин белдем. Белүлеккә әммәдә ләкин мин аннан барып, әйбит бер копейка сорап ала алмадым. Инде елгыр заттар багында тәүбә. Шулай итеп, аны ала алмадым. Хәзер мондай планга киштем. Нигә Түркиягә Рамазан Янбековны чакырдык. Алар бергә укыганнар бил белән. Шунда килделәр дә, Рамазан белән бер төнне без шушы көйне өйрәтеп үтердек. Бәле, бүтән чыкканча. Рамазан Янбеков моны шуннан башлап җырлай башлады. Ул үзенчә җырлай, Асия үзенчә җырлай. Һәрберсенең үзенең моңы бар. Һәрберсенең моңы бар, һәрбер кешегә шушы моң ошый тора. Шулай итеп, менә шу әнинең шунда күрдем. Таралды да китте. Ана шулай итеп бирәк таралды. Аны җырламаган җырчы калмады. Башкортстанда, Башкортстанда каягына барсак та, бөтенесе дә җырлый. Арчага барган, Экномага Сабан туена бардык, Манамакага бардык. Үзбәк композиторлар җыелып Арчага бардык та, хәзер Сабан туе бит. Сабан туеннан кайттылар да, без анда Апштага урнашкан идек. Форточкалар күп. Анда 8 катлы йортлар, 9 катлы йортлар. Bütün форточкадан әнкәйне шунда күрдем, һәм Сарманай. Ике җырны җырлайлар. Шак катып торабыз инде. Sayındı düşümde gördüm irten gülderge o gibeyni irke gülderde eseydirdiler irkeleyine gülhüyeyine irke gülderde eseydirdiler irkeleyine gülhüyeyine. Күп мҗыр язып бер качанда акча сорамадылар бер кемнән дә. Хәзер теге кем багыштаткан күп базарда килеп керәсең, капкасыннан җыр сата башлый.
Шун тигән багыш ата башлар битендә. Шуның күбе хәзер бөтен әзрәк яза беләме, белмиме, только 15 мең дигән. Ул җырсын алып чыгып китәме ул зур сәхнәгә. Тамашачыга. Катап миште. Менә сата инде, только саталар. Яшь кешеләр мәхәсәре бына бүгенге яшьтәр өчен бына Мөфтәдин Гыйләҗевнең моң яһанның тылсымы, бөеклеге нимәле икән, сер нимәле икән? Сер бында әллә ни үстәгенә тора ул. Бүтән йырдары халыксан. Халык көйләре аны. Мин аны менә уйлап утырдым да, профессионал яктан уйлап торам. Нимәшләп ул шулай популярный булып китәләр икән йырдар. Улар халыксан. Чөнки шуның өчен. Уларды любой кеше йырдай ала. Табын алдындамы? Моңы бар. Моңы бар. Улар халыкка ятышлы көйләр. Хатта моңһыҙҙы йырлата дигәндәй. Шулай. Яшь йырсылар, бына әле шундай яңы хәзер үҙегеҙ шулай да күреп торағыҙ, яңы мода яшь йырсылар, кемдәр менә современный йырҙар йырлай, улар элекке йырҙарҙы яңынан аранжировкалар яһап, яңынан йырҙап сығаралар шул ук йырҙы. Мин шулай 100%-ға уверен, Мөфтәдин Гыйләҗевтең дә йырҙарын шулай итәсәктәр. Шулай итәләр дә. Итәләр. Концерттардан һуң сығаһың, ул йырҙар ҡалғаны юҡ бит инде. Менә әсәйемдең сулпасыңдары, һары сәскә, аҡ йылғамы, ниндәй концерттан һуң йәштәр киләлә, гримировочныйға, сәхнә артында көтөп тора автограф алдырға. Бына шул йырҙы сабыйҙар күңелен аңлағыҙ. Мин әсәйем төшөмдә күрҙем. Бына шул йырын, ошо йырын, әсәй апай, яҙып бирегеҙ әле. Ул минең өсөн нисек кенә ҡабаланһаҡ та концерттан һуң мотлаҡ яҙып бирә инем. Әле лә бына шулай һорап, һүҙҙәрен һорап алыуҙарына мин бик тә шатланам. Минең шуныһы ғына әйтеп үткем килә, менә кемдәрҙер менә моғайын ишетер тип әйтәйем. Менә ҡайбер кеше, ҡайбер аранжировщиктар элекке йырҙарҙы мәғәнәһен ҡалдырып яҙа. Шул уҡ мәғәнәһе ҡала, көйө шул уҡ ҡала. Ә кемдер ныҡ итеп үҙгәрә, ул йырҙың аңламай ҡалаң. Ул шул йырмы ул тип теге һүҙҙәренән генә аңлап ҡалаң. Ул шул йыр бит, шул хәтлек теге, нисек дип әйтәйем, теге испортилмы, нисекме, менә шулай итмәһендәр ине дип әйткем Кеше түгел, һарыҡ көтөү өсөн килеп сыға был. Имеш. Sen höypap yetəyilin bir qayğımı qalmay minin Güzellik hem şatlık ile himledin bəxət ile Güzellik hem şatlık ile himledin bəxət ile Нинди матур кешеләр, нинди матур пар. Булда бит ижадта беренче урында торашлай бит инде. Уларның күңелдәре шул тиклем саф, изге, бына илһамлы, көсле рухлы улар, кешелекле. Бөтә бына шул иң мактаулы бына мактауҙарҙы үҙҙәрендә уларҙың йыйылған. Һәм әлбиттә һеҙҙең өсөн был бала бит көҙ яҙмыш бүләге. Бына һеҙҙе йырсы иткән Мөфтәдин Гыйләҗев. Асылмайһығыҙмы? Һеҙҙе йырға ҡайтырған, һеҙҙе күңел талпындырған һәм һеҙҙең моңды кире ҡайтырған композитор һәм үҙенең йыры менән. Элек мин оласәйемнең моңын тыңлап үстем бәләкәй ваҡытымда. Әсәйемдең, бына шул апайымдың инде һуңынан капелланан һуң миңә ана шуға кире моңымды яңынан ҡайтарыу ул Мөфтәдиндең моңы. Мөфтәдиндең моңын бына үҙенең яҙыуында телевидениенан йырлайым ул концерт ваҡытындамы ҡыҙым менән тыңлайбыҙ. Ул мына йәш бит әле. Шуға ҡарамаҫтан тыңлай да Мөфтәдин Гыйләжевте. Әни, Мөфтәдин ағай бит ул шундай ҙур йырсы булып китәлер ине. Уның бит ана тауышы, уның йырҙары ғына түгел, уның бит тауышына ниндәй матур. Үҙе бая тембры бар. Тембры моңы. Уны бер кем бөтә кешеләр булып бетмәй торган моңы бар. Мына шул моңды нисек тә ҡалдырмаҫҡа тырышам инде мин йырҙар өйрәнгәндә. Ризан апай, менә шул тиклем һылыу, шул тиклем нәзәкәтле, зауыҡлы, бәхетле ҡатын, шулай бит. Һәм һеҙҙең ғаиләгеҙ бәрәкәтле, бәхетле. Бына нисек йәшәйек, бына ошо ижадсы кеше менән? Нисек көн итеүе, тормошта, ябай тормошта? Кеше йәшәйбеҙ инде бездә.
Мал туар, бақса, балалар, ендер һәм ер. Бына ер нисек туа икән аны, һез шуның шаһиты битендә. Һиләгез әле. Менә утра инде ул. Мин инде балашагалар белән өйдә мәшмәшә килеп торам, ашарга әзерләйм, җыештырам, ул музыка яза. Шунда ишетелә бит инде. Менә Сорманайны язганда гына бернин әйтә. Китәләм инде. Хәзер тырыша инде. Бик озак утырды бу Сорманай белән. Шуннан мин идән җавап бирдем. Не шунда юкмынайсың, Сорманай деген берәр җире юкмыны кычкырып әйтә торган дим. Бик моңлы иттереп яза бит инде. Шуннан әһәди бу башсы Сорманай юлларыңда очраштыр, саргатма безне булай дип үзе язып куйды да, менә җыр туды да куйды. Шунда гына минем ярдәмем тиде. Идән җүләр. Ябай әйтеп куйды, тыйнак кеше. Шуннан бей кошакта инде җырларын язган чакта колакка кергән моң җыр ишетелә. Мөхтәрим әйтәм, бу җыр менә тегенеке алыштыр. Шундай чакларда булгала инде. Хизгир күңел, хизгир кулак. Фәрзан апай. Охшаш булмаһын. Охшаш булмасын инде. Шундай чакларда булды. Мына Асия апай әйтеп үтте, бөтек шагыйрьләр турында. Бөтен дә белә, бөтен дә Асия апай. Мына уларны ничек таптыгыз? Китапты укыгызмы, әле мөрәҗәгать иттегезме? Ne mana? Şiirlerde. Şiirlerde. Mine getirgen kitaplar, onlar sonu yok. Bir haray. Mına şunun kanunlukları da var. Şundan bir kuplet tapılmayı. Nişik minanı evet. Vay bir kişinin, o yine bir kişi gazetke ne yazar? Şiir yazar. O yine bir hatun kişi koşak kaydandır. Evet. Şunu okusan şok katıp durasın. Bu min şair evet yazayım elde yazma. Şun köngülünden tıgır yazganda. Прекрасно. Şundiler kadar yazıp koyup bala. Şimdi tıgı min şair bulup gelen diye evet. Aruguna bir neçe kitap çıkargan. Şimdi o kitap ne var hazır. Şöyle bir tane sigara, bir tane daha şiirler. Kadriyat kitabı. Açıp karasan 100 bitinden evet bir iki köpret bir tanesi var gabla. Mehmet Ali'nin jır etip bilmeyin. Öpkele verirler. Onlar öpkele deyip ben nişege. Şulay. O jır olup mu bildim. Jır olmayı var. Jırlamayanı. Öpkele. Var iyiydi yaşaklar sağlı iyiydi katlar tünler boyu uşak yanında. Baklar hamın kışlı yürek kellen işli sul uşaklardır yanında. Baklar hamın kışlı yürek kellen işli sul uşaklardır yanında. Jırlı eli haman jırlı eli kumillerde şalı şınları şalı şınlarının yaşlı jırlarının yukarıdığını tırvanı şalı şınlarının yaşlı jırlarının yukarıdığını tırvanı. Min kompozitör Müntigen ışanız kosam barlığa kildi. Hem biz buna şu resmi değerlergen antıldığız mı? Min kompozitör tip icik şakırga, isim dağlarga, uzun küretirge. Buldu mu şunday? Min müftadın gılaç tip. Yok, elde min şokum var maalesef. Hem hedi tanıydılar mı? Benim hedin tanıdılarım şuluk bana bedin filege havalı re kompozitörler. Onlar üzerinin bütünde mühiti, onlar üzeri bayine, onlar üzeri gene başkaları tanımaydılar, kurmaydılar. Bir misal Roza Sakavdinova, Roza Sakavdinova hem o kitabında bir sumadan atıltırlar. Bugün yerlerin kitap Tikhon Khrenikov kabitinde. Moskovga batça kompozitör kabitinde. Hem bana gazetelik olay. O kompozitör. Bana hedi maşın kadar buldu mu yok mu? Yok. Mana qo'shan eshik qoqtig'iz deganga men bular yani. Әлі мен мына әлі ağırға qorqib отырам. Hem kerakmaydi. Bugün onda kişiler bütün yoktur. Elge ettiğin bugün layıklı bolgan. Gayretini bütünde şunday bәхетле hata etsey, bәхетле hata ölsey. Hep hilagi bana nindi bağlar ustaganlar da nasıl yapayım?
Мына оның мен бетінде көптенен білем Марат Ғилажев әлі әйтіп өттім ақыры олардың келіндері Элира Ғилажева менен біз көпмегіне гастрольдарда үйренік. Шул теклім кішілеклелер, шул теклім талантлы Марат Ғилажев. Ол синтезатордала ойнай бетінде аранжировкала эшләй, шундай музыкант Элира ерлай. Бұна шулай хатта сөйлеп кінәлі, біз райондарда концерт қойып үйрегенді біз болды. Ендерігіз, тағын бір келінегіз Азаттың тұрмыш иптәші скрипкала ойнай бетін профессионал скрипач. Милли оркестрда скрипач. Инна ма? Шуннан ендерігіз, шулай кім саксофонда, бұна шулай шундай ғайле, талантлы ғайле. Бұл абсолютно слух. Әлі военный оркестр білән Сириядалар. Сириядалар. Мен де бір көзеті қаттыр өтейме ғайлә турасында солай қызықлы енді. Әлі еске төшердің қапыл. Мені ярай Элира коллега болды, Марат ағайды бөліп. Бір тына Мүфтеден Ғилажевтің былтыр концертына келхем, внуктары ұлтыра. Ейтен бұл малай таныш бет. Хүйләшіп кеттек бірге оқыған бады екен. Ол синтезаторға оқыған, мен вокалистқа оқығанмын училищелі. Теге параллельный курстар. Бұна несек дүріне. Ейтен, хейм бет, солай деп, менің есім Айнұр, мен де хені етлеймін де. Бұна сонда несек мені Ирақтан алып келген дебеттерге ейтен курстарған. Солай деп, мені барыбір таныштық. Аллаға шүкір. Ни өсін бұна ұшы баларға музыка олынан өзі тәқдім еттігін әлі башқа? Yok. Өздері да? Маратның екінші ұлы өзінің телефонын сатып, олар ялытерге кеткеш, Турцияға кеткенлерді телефонын сатқанда гитар сатып алған. Училищеға барған. Сонынан гитарға ерен, училищеға оқыра кетеді. Өздері. Қанағай, айтырғызы бар бет? Бір вақыт Мүфтәдин абай айта, сенде менің жырлар білән генә әллә қоя үсіп кетелмәссің енді ол дей. Гіл менің жырны жырлайсың дей. Сеңа керек қазір дей зор исемнар алырға, қазір ұлғайып та барасың бетінде дей. Захир Исмағилевні, Хусейн Ахматовны жырларға керек, Яхинны, Сайдашевны дей. Мен айтам, Мүфтәдин абай өзің мен айтам, кәмсітмәлі, сенде олар білән бәрі жырлар язасың бит. Шулай. Қой жырларың мен айтам, аларныкынан да үстінірек, мұңырақ. Һәм инде мен айтам, мына шушы атқазанған исемнәр, халық артист исемнәр алдым бит инде. Бір сенің де жырларға туры келмәді. Мына шул әлі әйтіп өткен композиторларның. Бары тек шушы халық жырлары һәм Мүфтәдин абайның халықшан язылған жырлары белән шушы күнгә килеп җиттем мин, Аллаға шөкер. Мына үз асылына хыянат етмәшләй бетінде, намасын алдына тоғыры болу. Аның белән башланды, мына аның белән бара, тага күпме бар, Ходай кулында. Инде мин аңа бер качан да хыянат итмәдем, биргән җырларын җырлап тордым. Ижад бәхете. İlham bira mına ular yaşatələ, yırdarıla özlərinin mına şunday kişilikli buluları yaşartələ. Mına şul Müftədinin yırdarın yırlap şulay yaşarga. Bir mənli kilip kirdim mına Müftədin abay neler kartinalar yasap kıygan, kartinalar. Mən bilməyirəm, o hudojnik da ekan. Şulay mı? Kim yasagan bu kartinalar? Mesela aytdım, özüm yasayım mən. Azap yasagandır, mənlə deyip ben oyladım başta көргәчтә. Şimdi hudojniklar şey yasagan kartinalar. Tağın bir neyinde mına tege Ramil Suragul yaşkına şagir yazıp birde bitinde Toğan jerim kışıtqana degen şiğir.
Мана инде мин Мөхтәдин абыйга күрсәттем, анда шундай сүзләр бар инде. Туган җирем кычытканы, сиңа рәхмәт, исән калдык. Әнкәй биргән гомерне дә синең кулдан кабат алдык. Сугыш елы балалары кычыткан ашап исән калган. Бей мин бит инде ул ди. Мин шу әллә утырда язып та бирде шул кине. Ана әлдә җырлый, мин халыкның җыламаган чагы юк. Мына ярты зал халык җылап утыра. Сугыш елы балалары, ана шул ниләр, олы кешеләр. Дөнья менә кешеләр һәр кемгә үзен язмыш шулайдырмы, үзенә шундый бәхетнеме, һөнәрнеме бәлки бүлеп тә бирә торгандыр, дип уйлыйм мин. Шулай кушкан я Ходай. Мин шуансыз ничек тә үземә җан тапмаем. Ки язарга тиешмен. Мин бер китеп барганда бер күп язып китәм. Тәк курслыгына моннан үтеп китте. Атон язмаса онтыла. 4 елны миннән язып китәм. Бәлки ул 4 ел, әйбәт, 5 елга әйләнер. Мәгънәсе буенча. Менә тик торылмай. Шул яга күңел тыныч булып кала. Фәрзан апай. Шулай тик тора алмый ул. Тик тора алмый. Һаман шул кәгазьләрне актара, һаман кемнәрнеңдер шигырьләрен укый, һаман каяндыр табарга кирәк, бер 10 шигырь бармы анда, шунда берәрсе бармы, юкмы? Шулай итеп утыра. Изләнә. Инде өмет үзгәннәрен без җиргә үеп тә куя. Тормыш дәвам итә. Бүген дә шул тиклем яшьгә күтимән матур бәхетле безне хаскунда алкышлай безгә тагыла һаулык сәламәтлек һәм иҗади бийеклектәр теләйбез менә бөек йөртләр тагыла моңлы йөртләр. Рәхмәт. Рәхмәт барыгызга. Һәм алкышлайбыз һәм бөрәк кутлы булган. Атай әсәй ғазиздәрім өмір бергәлер бізге Изге итіп өстірдігіз мің рахматы бізге Ізінің білән бірге сақтыр ең қадірлі күндерім Яшәгіз атай әсәйім менің қадірлілерім Ізінің білән бірге сақтар ең қадірлі күндерім Яшәгіз атай әсәйім менің қадірлілерім